Mheshimiwa Duke epare wako anagaika kose bintu aje to esanse kireka hiyo ndikia wewe mere ejineti ngomu ta bitu para chini njoma no ene bengeretika ukara na rat ndio bintu gete vyo boy yake ngo kwa jina ya satoro centros no cabro siga osino na kalamia gasi ego ntonda etenta bene itangan enya gitai nale ngire kaje ne kunyarika maite ne town ne mo chairman ate banga na baga tutu agakira ngonyo wakana chairman Paul abantu ndi bawonjukana nete kuri ke report wa de narangi kyakiri fence tiyo lakini vono na aroli ni fence nero fence ya tumwaka kabiri 1.9 million mondo ja okora landscaping na ndio nitaki tu mondo yo okora landscaping asina gaiga asime kemete gari bugeka emeteme na teliyemete ndiego esine kwe sadati ne yaktari mondo ga ko gaiga okora ubwena no yitara rwani mo ya ndi sikamaro bueno abang lain di bawah ni tahun ni ada ni, pasal abang ni mana ni? Kita di bawah ni, aku minyak aku buat tu cuma inoga. Untuk mereka sekarang mereka ni mesti ada. Ikut putih ni tu, ini tu dia kabe, ini tu macam kayu mah. Abang ini bakal kau baca tak? Anda abang ini awal ni mungkin baru cina awal ni mah. Mungu kuku ya kama ya kana basa keo kana no gavana bali wakati bawen kwani lakini la pia wete kifomu chikaena abantu bose bali bafimana kama tanyo walete etwate vega ki chiresa ne chinke lakini kwaenda mutu na mwana amenti chiresa ndole kiro muntu akole ndike onyo